Že 2:30 začnemo, kaj? Zgodno. Irena ti je sendvič pripravila. Kako si spal? Nisem spal. Ponavadi ne spim, ko grem na morje ali pa v London za 4 ure na -8. Z Markom v Benetkah čakava let za London. Poskušali vam bomo prikazati, kako izgleda, ko delamo intervjuje z zvezdniki Premier lige, koliko logistike. Kafe Espresso Lungo, €10. To 10-krat snejka v Sloveniji. Ja, sem ne na avtomatu imaš za 30 centov kavo. Koliko poti, koliko časa. No dobro, možda snemati kavo kuhati. Ja. Nam bo vzelo za tistih 10 minut pogovora, v tem primeru zvezdnikom Arsenala, Declanom Ricem. Skoro smo zaradi tebe ostali v Benetkah. 1 uro pa pol prej na letališču pa skoraj zamudila letalo. Ja, jaz pač ne čakam v koloni, čudni ljudje, pač greš na koncu noti in si istočasno v Londonu, kot ostali, ne? Evo ti. Kje smo? St. Albans City, 3 ure v avtu, 2 uri pa pol na letalu, koliko? 1 uro 15 na vlaku. Zdaj pa še taksi do Arsenalovega trening centra. Za 10 minut s Declanom Ricem. Tako da gremo na Uber. XTL na koncu, evo ga. Hello. Hello, good morning. How are you, alright? Yeah. Going to Arsenal training? Yes. You heard of Slovenia? Not really. I'm from Kashmir, Pakistan. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Have a nice day and hopefully you will have a good interview. Ena izmed zelo zanimivih stvari Arsenalovega trening centra je lokacija. Saj je čez cesto oziroma čez živo mejo trening center Watforda, ki trenutno igra v drugi angleški ligi. Torej, kluba si delita ozemlje. Make your bed in the morning or just leave it as it is? Leave it as it is. That's my guy. Thank you very much. Top man, mate. Thank you. Thank you. Appreciate it.